Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo breu am, ki em news nam tam, ya kitu ba shomor wai, ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka kenhun yele ka jong ki khna shanrang ki bahapo khat sausnam jong ka Nongpyndeng Grassroots kala yo ban Khur ya ka nam Lahduh ha ka Lympung yele kai football ya ka bala tip kum ka first knockout football tournament under 14 boys ya ka bala pelong da ka sin kalu akutes Catholic Youth Risiang West Khasi Hills ha ka khandai terik urempang arajar apun rio. Ketika nam job jong ka Nongpyndeng Grassroots kala wan hadian bakala laban pelim no ya ka riang poit da san go lanot ha ka je khun final. Ya ketika Lympung lawan ban penha perda da usamla Iones dengan uway na kisamla rangba ketika than ubala long kum kongsan ha ringkat ka jedon lang usamla afford nongrem ukuj kum usembut kongsan usordar ka sinong risyang kiri rangba bat kiwe. Man lagi dong man kita sudah ban tek. Aba gabol ka toy sabar. Bar mere wood sampai hari gabol. Ai bantu aki jadi. Aba gabol ka like sabar sahabat upload. Di boy sukses kalian. Boy sukses kalian sahabat long gala crack.